Vavasati va Afrika-Dzonga va dlawa. Lama I marito lama nga hundzuka ntolovelo etikweni ra Afrika-Dzonga. Lexi xi twisaka ku vava ngopfu I mhaka leswaku ku xanisiwa loko ku endliwa hina vaxinuna. Xikarhi ka lembe ra 2015 na lembe ra 2020 kwalomu ka 13,815 wa vaxisati lava nga le henhla ka malembe ya 18 va dlayiwe etikweni ra Afrika-Dzonga. Lexi I xiviko kusuka ka xiphorisa xa tiko ra Afrika-Dzonga. Leswi swi vula leswaku 2,763 wa vaxisati va dlawa hi lembe. Swi tlhela swi vula leswaku 7 wa vaxisati va dlawa eAfrika-Dzonga hi siku. Swi tsema nhlana leswi ku chela munyu swilondzweni I mhaka leswaku ka ha ri na ku hambanahambana eka timhakeni ta mintirho na leswi vaxisati va horisaka xiswona miholo ya vona le mintirhweni loko ku fananisiwa kumbe ku pimanisiwa na vaxinuna. Leswi swi vula leswaku waxisati u ta hola muholo wonge hikwalaho ka leswi nga waxisati. Lexi karataka ngopfu I ku nawu vumbiwa wa Afrika-Dzonga wu ri ha ringanana handle ka timhaka ta rimbewu. Sweswi hi le ka lembe ra 2021 swi tikomba swilo swa ha tika swinene eka n'wana wa xisati etikweni ra Afrika-Dzonga. Endzhaku ka malembe 27 vana va hina va vanhwanyana va haya mahlweni va xanisiwa hi timhaka ta masangu. Kambe leswi swi tikomba ku ri mhaka ya ntolovelo. Ku thwe majaha ta tshama ri majaha, vavanuna va tshama va ri vavanuna. Mhaka leyi tikaka ngopfu I mhaka leswaku lava xisati va hetelela va dlayiwa. Lexi vavaka ngopfu I mhaka leswaku ku xanisiwa ka vaxisati ka haya mahlweni hi tindlela to hambanahambana. Kambe ka ha tikomba ku ri mhaka ya ntolovelo nje. Ku ta vulavuriwa hi mhaka ya ndhavuko, mhaka ya vukhongeri, sweswo. Lowu I ntiyiso lowu vaxisati va Afrika-Dzonga va nga langutana na wona. Kambe ke eka madyambu ya siku ra namuntlha hi lava ku katsa swiyenge swo hambanahambana. Hi ta vhakela va xiphorisa, hi vhakela ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki, hi vhakela na va Commission for Gender Equality. Hi twa ku ri na kahle xiphiqo xi le kwini. Hi veka mhaka leyi erivaleni, hi fika tshakwini ra mhaka leyi a hi fambi swin'we. Eka madyambu lawa langutela leswi. Timhaka ta ku vanghana va ta ku yini kumbe va ka n'wina va ta ku yini a va yiminyana hi ku I ta ku dlaya munhu luya ene sweswi swa vuchava swo ku va ta ku yini va swi vula se I lovini vutomi bya we byi lovini. So loko u chavele kerekeni na kona nuna wona va n'wi veka le henhla le a swa ha ku nyiki that opportunity ya ku ya ka mfundisi uri nuna loyi wa nyimpi. Vanhu va xinuna a va sukeli ku va tinyimpfu va nga ri loko va ta va na swiphiqo a va vulavuli va kombela ku pfuniwa ku ri ni tsandzeka ku hundalana na swiphiqo swa muxaka lowu ku tlula ku lava va ku lunghisa swiphiqo sweswo hi ku tirhisa madzolonga. Afrika-Dzonga ri perile nakambe. Mi nga handla ku dya nkarhi madyambu lawa hi tsutsumela ka Commission for Gender Equality hi fika hi gongonza ri vantima ra vona. Loko hi fika laha yani hi fika hi hlangana NKHESANI lava hi hlamuselaka xiheri kumbexani hi fanele tanihi va xinuna hi teka goza ra ku va hina hi ti lunghisaka ku sungula hi hlangana hi va nyandza yin'we hi twisisa ku ri na kahle ku hunguta kumbe ku papalata na ku herisa mhaka leyiwani ya madzolonga ehenhleni ka vaxisati. Tanihi va xinuna hi nga endla yini? I mina NKHESANI HLEKANI kusuka ka Commission for Gender Equality ni mudyondzisi nkulu wa timhaka ta ku ringana ka rimbewu kwala ka province ya hina ya Limpopo. Ku na swo tala leswi vanhu va xinuna va nga swi endlaka ku ringeta ku lwisana na madzolonga ya rimbewu kumbe ku dlayiwa ka vanhu va xisati. Vanhu va xinuna minkarhi yo tala hi va hlohlotela ku ri a ku ve vona ku cinca ko sungula. U nge swi koti ku ya va kumbe ku cinca munhu un'wanyana loko wena n'winyi u nga sungulanga u ti cinca. Ni fanele ni sungula ni transforma mina n'winyi ni nga siya ni ya sungula ku transforma vanhu van'wanyana. Hi va hlohlotela ku ri a va ve kona evuton'wini bya vana va vona va xinuna, a va ve kona ku va kurisa hi ndlela leya ya ku ri loko eka vumundzuku bya vona a kota ku tiva ku ri u na vutihlamuleri a nga fanelangi kumbe a tshunxa swiphiqo hi ku tirhisa madzolonga. Ku fika sweswi tshemba munhu loko ti vutiseni ku ri xana ke hi vitana va ndzawulo ya xiphorisa loko xiyimo se xi bihile ke kumbe swi nga endleka ku va na leswi va swi endlaka va ndzawulo ya xiphorisa ku va leswaku ri va hi dyondzisa xiyimo xi nga si biha. A hi swona general? Hi mina Major General MATHEBULA, District Commissioner wa le MOPANI.
hi ri xiphorisa ka timhaka ta vuhlayiseki ta vaxisati hi ku yelana na madzolonga hi famba hi endla ti-campaign laha hi dyondzisaku vamanana na vatatana hi timhaka ta madzolonga. Ha va hlamusela vamanana leswaku loko u ri na munhu loyi mi rhandzanaku ku nga na vuxaka bya rirhandzu i fanele ku loko a sungula a tirhisa voko hatla u ya report emaphoriseni. Maphorisa va ta kota ku va n'wi vita ku pfuriwa case ku yiwa ka magistrate ya tengiwa. Mara loko va nga si pfula case va ku hlamusela ku ku na ti-option loko ku ve i vona nga ku munhu loyi a nga cincaku la ku fanela ku yiwa ka magistrate ku endliwa protection order leyi n'wanuna loyi a nga ta sayinisiwa ku a nga ha endli leswaku endlaku ku nga va ku xanisa hi ku ba or a ku xanisa hi ku holovela or a ku xanisa hi ku ka a nga ku nyiki mali or a ku xanisa hi ku tsona timfanelo ta wehe leti ti nga ku yisa vukatini. Se loko a sayinisiwini i ta tshama n'wansati loyi a kota ku a languta ku swa tshamiseka na. Loko swi nga tshamiseki o tlula xin'wanyana xa swilo leswi a nga swi sayinela ku a nga ha swi endli wa vuya n'wansati loyi a ta hi nyika statement a ka ha vulavurisaniwi wa khomiwa n'wanuna loyi. Na loko i lava ku a khomiwa straight mi ya tenga ka magistrate swa pfumeleriwa na swona a swo boha ku munhu i fanele a rhanga a kuma protection order. Ko tala i ku loko ku humelela xan'wanchumu hi rhandza ku vutisa ku ri na xana mfumo wu ri yini, mfumo wu le kwini, kumbe hi nga si fika ka mhaka yeleyo hi nga lava ku twisisa ku ri na kahlekahle mfumo hi woxe wu va wu pfuna njhani vaaki eka timhakeni ta muxaka lowu ta ku xanisiwa ka vaxisati, ku xanisiwa ka vana, hambi ku ri vona vatsoniwa. Eka madyambu siku ra namuntlha hi fundhiwe swinene ngopfu hikuva hi vhakele hi MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki exifundheni xa Limpopo manana NKAKARENG RAKGOALE lava nga ta hi hlamusela matirhelo ya mfumo eka timhakeni ta ku lwisana na madzolonga lama hi vulavulaka yona eka madyambu siku ra namuntlha. Hi ba mandla la MEC. Ya vito ra mina hi NKAKARENG RAKGOALE, MEC responsible for department ya social development ka province ya Limpopo. Ni kombisa ku ri ha ri ka n'hweti wa vavasati laha hi nga hoyozela vavasati lava nga hi rhangela loko swi ta ka 1956 ku make sure ku ri na hina vavasati a chucheka within the democracy and lava ku khensa na namuntlha ha still proud ku a swi kota ku yima tanihi vavasati rhangela. That is why namuntlha u ri na MEC wa n'wansati in your studio DJ Brian. Ni kombisa ku ri department ya hina ya social development i department leyi i langutanaka ngopfu na timhaka ta ku hlayisa vanhu lava va vitanaka ku ri ti-vulnerable people, vanhu va ku fana na vana, vanhu va ku fana na vanhu vakulu, the elderly, vanhu va vutsoniwa, disability na vavasati ku angarhela. Se ni kombisa ku ri mhaka leyi hi nga yi khoma namuntlha mhaka ya gender based violence mi ta swi twisisa ku hi mhaka leyi as a province i karhi ku ya mahlweni i lwisana na yona. Ni kombisa no nyika xikombiso ku just for the weeks leti nga ka hindza hi ve na ti-case ta ku ringana 10 in our province. Mara ni kombisa ngopfu ku ri challenge leyi hi nga na yona ngopfu ka mhaka ta gender based violence i mhaka ya district ya hina ya Vhembe. Of course hi vulavula hi case ya Bochum na case ya Lulekani, mara ta swi twisisa ku loko se hi vulavula hi Vuwani na Waterval na Rotterdam swi vula ku already ti-case to tala hi hlangana na tona loko swi huma ka district ya Vhembe. As a department ya social development hina vatirhi lava va vitanaka ti-social worker, vanhu lava siku na siku va fambaka na ti-community ta hina, but on the basis va kumeka ti-hospital, van'wana va kumeka ti-police station, van'wana hi va kumaka titliliniki. Vanhu lava ku nga ku ntirho wa vona i ku make sure ku ri va assistana na ti-community ta hina ka ti-aspect to hambanahambana. Mara yin'wana leyi nga kona yona leyi ya ku ri loko ku ri na timhaka ta gender based violence vanhu va lava ku vulavula or munhu a hlangana na xiyimo xo karhi ka relationship ya yena u va a ri free ku ri a kota ku ya burisana social worker, especially because vanhu lava va trainiwile
ku ri va swi twisisa ku ri loko munhu a vulavula na vona u va a vulavula na vona in confidence, a vulavula timhaka ta yena in confidence, timhaka leti a nga lavi ku hlangana na tona, because vo tala va ta ku byela ku ri when u vulavula na a friend or kambe your sister u hetelela u twa timhaka ta wena ka community or u hlangana na tona strateni, mara ma-social worker va hina a va tirhisi swona, va trainiwile va kota ku loko se va hlangana na timhaka yi va ya between wena na vona leyi va ku pfulelaku file. Loko ku ri u lava ku ri va nghenelela va kota ku nghenelela between nuna na nsati va vona ku ri xiyimo xi va njhani, because u kuma ku loko ku se ku hlangane na timhaka ta gender based violence vana nkarhi wun'wana swa disturba ku ri va ya xikolweni. Loko ku kuma ku ri a ku ri na nyimpi tolo vusiku vana va chava na ku ya xikolweni, and i leswi swi vangelaku problem because swi vula ku ri already swi affecta future ya vana. Va ka hina a hi twisiseni mhaka leyi ku antswa, a hi yeni ni tshakwini ra mhaka leyi hi lava ku twisisa ku na kahlekahle leswi swi endlaka leswaku ri vanhu lavambirhi wa xinuna na wa xisati va hetelela va holovela yini minkarhi yo tala? I yini xi endlaka leswaku ri un'wana a teka xiboho xo teka vutomi bya un'wana munhu? Ku va ku onheke yini ngopfungopfu? I yini xi endlaka leswaku kumbexana swi tsandzeka leswaku ri lavambirhi va nga ha vulavula hi swona? Yin'wanyana ya milandzu leyi hi hlanganaka na yona ngopfu kumbe hi pfunaka vanhu hi yona eka Commission for Gender Equality i milandzu ya ku fana na timhaka ta ti-maintenance. U kuma ku ri minkarhi yo tala loko mutswari lowun'wana a nga ri kona n'wana u sale na mutswari lowun'wanyana, u kuma ku ri a va kumani kumbe ku fanele ku nghenelela timhaka ta support kumbe ta ku hlayisiwa ka n'wana. Milandzu yin'wanyana hi langutisaka ngopfu i milandzu ya timhaka ta vukati, ku ka vanhu va nga ringani evukatini kumbe vukati bya xintu, vukati bya xilungu, ku ri vanhu va byi fambisisa ku yini, switandzhaku swa kona swi va swa muxaka muni. Milandzu yin'wana hi tekelaka ngopfu nhlokweni i milandzu ya ku kumbexana u kuma ku ri munhu u vike nandzu emaphoriseni, nandzu wa ku pfinyiwa, milandzu ya madzolonga ya le mindyangwini, kumbe milandzu leyi yi fambelanaka na madzolonga ya rimbewu. U kuma ku nkarhi wun'wana u kuma ku a swi fambi kahle, a wu swi tivi ku case yi helele kwini, a wu byeriwi nchumu, a wu swi tivi ku ta swi landzelerisa njhani. Hina hi kota ku nghenelela tanihi commission hi landzelerisa ku ri ku humelela yini, ku tsandza yini, hi kota ku mi pfuna. Tlhelo rin'wana hi leri, u muakatiko wa swi tiva ku ri le ka rikhotso leyi rikhotso va hlupha nsati, xana wa ti rhwala u ya maphoriseni va vika xiyimo xa ka rikhotso ke, kumbe u hundzuka mafanato, kumbe hi nga si fika kwalaho mhaka yikulu leyi hi fanele hi ti vutisa yona ku ri na a vuxaka bya vaakatiko na va xiphorisa byona byi yimise ku yini ke, kumbe swi nga hi pfuna swin'wana ku antswisa vuxaka exikarhi ka maphorisa na vaakatiko laha ni ta katsa na vatatana. Loko munhu a ya a police station a lava ku ripota nandzu, a hi ngheni milandzu yo fana na ku pfinyiwa, hambi ku ri ya ku banana ka nuna na nsati. Van'wani a va swi lavi ku ripota ku biwa ka vona exikarhi ka vanhu. Loko fika le a police station laha maphorisa mi fikelaka koho hi ku vita a community service center, van'wani va ku tiva ku hi le charge office, kombela phorisa rin'we. Loko ri munhu wa xisati kombela phorisa ra n'wansati i ri hlevela ku ni tele ku pota nandzu mara a ni nga la ku vulavulela laha. ku fika sweswi se a swi twisisa ku ri na evamani va nga hoxaka xandla eka mhakeni ya ku lwisana na ntumbuluko, kumbe xikombiso swo fana na va Commission for Gender Equality, kumbexana na va xiphorisa, kumbe na van'wani vo tala lava nga hoxaka xandla. Kambe se loko hi komba lava ntsene ku ri hi vona va faneleke va hoxa xandla ka timhakeni ta ku lwisana na ntumbuluko, loko vo khondla mavoko ku ta endleka yini ke? Xivutiso i ku ri kahlekahle i mani loyi a faneleke leswaku ri a byarha vutihlamuleri bya ku va a ba bembele, a twala ka timhakeni ta ku va swa ku ri ku lwisaniwa na mhaka leyiwani ya madzolonga emindyangwini? Ku vula ntiyiso DJ Brian, munhu un'wana na un'wana u fanele a hoxa voko ka mhaka ya gender based violence. Of course hina society vanhu lava ta kombisa ku hi vanhu lava maybe va swi tivaka va tshama kusuwa
vanhu lava va endlaku or the perpetrators ka gender based violence. By the way, loko hi vulavula hi gender based violence a yi vuli ku ri i vavanuna ntsena va xanisaka vavasati. So masiku lama ku sungula ku va na vavanuna lava va kotaka ku humelela va kombisa ku na mina nsati loyi wa ni xanisa. Vavasati van'wana va hapa vavanuna. I'm sure hi ve na recent case leyi mi nga yi twa phala ku va girlfriend yi dlaye boyfriend ya yona hi mhaka ku ri a n'wi hleketelela ku ri wa jola. So swi ti kombisa ku ri i fanele sungula ku pfula matihlo yi nga hleketeleli ku ri only i vavasati lava va kuma ku ri i va ti-victims ta gender based violence. Se ni kombisa ku ri hi na tikereke, hi na ti-civic organization, hi na makhanselara, hi na vukosi. Vanhu lava swilo leswi humelelaka ti-community laha ku tshamaka civil society, ku tshamaka vukosi, ku va ku na ti-committee structure. Se hi fanele i ti vutisa ku loko ku ri swilo leswi swa humelela anyway wa swi tiva and a wu endli nchumu hi swona, swi vula ku wa yi pfuna tanihi government na ku ri kota ku lwisana na mhaka ya gender based violence. So loko u nga vulavuli, by the way you can still u kota ku fonela maphorisa without ku va tivisa ku ri iwe mani or hala ka baloyi ku na case ya so everyday loko se fane ya ku tleleni hi twana va kha va rila ku ri la tiplate leswi vula ku ri ku tshama ku ri na nyimbi. Maphorisa va swi kota ku nghenelela or even just to go ka clinic ku vona ni mani na social worker hi kombela ku ri mi ya landzelelisa mhaka ya so. By the way ti-case to tala u kuma ku ri fanele khensa na matichere va vana va swi kota ku observa n'wana ku ri n'wana loyi u sungula ku va distant, n'wana loyi u sungula ku nga performi, va kota ku ri va tivisa ti-social worker because mi ta swi ku ri ku na swikolo leswi u kuma ku ri ku na ti-social worker va kota ku tivisa social worker ku ri nghenelani ka xiyimo xa n'wana loyi nga ku na problem, a nga ha swi koti, a nga ha concentrate, a ku nga ri wa ku tlela xikolweni masiku lama wa tlela in a class. Leswi vula ku na problem and indeed loko va kota ku nghenela ka ti-case so va kuma ku ri u kuma ku na problem loko va vutisa n'wana because sometimes approach ya hina i important ngopfu. Leswi swa ku ri u ri tlilasini u ku ya we mani wena Wilson wa u tlela tlilasini sometimes a swi assist situation na wena u nge pfumeli ku ri u hlamusela ku ri papa na mama a va lwa tolo in a class full of vana va xikolo. Mara loko ku ri u va a parent as a teacher ku n'wana nga kumelela yini wena, n'wana sometimes u sungula ku rila then u n'wi nyika chance a hlamusela ku ri phela yina le kaya kahle everyday papa loko va nghena va sungula ku ba mani na hina loko se sungula ku ri lava hi ba. Leswi swi vula ku ri ku lava ku ri xiyimo xexo ma-social worker va tirhisana na maphorisa va nghenelela. Xin'wana lexi karhataka ngopfu swinene ka mhaka leyi i ku loko swi ta ka timhakeni ta mintirho, loko hi fika leyi mintirhweni leyi vaxisati vaxinuna hi nyikiwa mintirho leyi fanaka kambe hela n'hweti miholo a yi fani. Loko hi langutise mhaka ya ku ringana exikarhi ka vavanuna na vanhu va xisati laha Afrika-Dzonga hi kume ku ri a hi se fikelela laha hi faneleke ku fikelela kona. Vanhu va xisati na vanhu va xinuna a va le ku khomiweni ku fana. Swa ha tika loko hi langutisa timhaka ta ku ringana. Ni nga nyika xikombiso hi swilo swo hlayanyana. Xo sungula eka timhaka ta dyondzo, loko hi langutisa timhaka ta dyondzo kumbe timhaka ta education hi kume ku ri vanhu va xisati loko va nghena xikolo va fika ka level yin'wanyana mara ku na ti-level tin'wanyana u kuma ku ri a va fikeleli ngopfu, ko va na level yin'wana u kuma ku ri va vona va ri kona nyana. Loko hi langutisa hi kume ku ri ku na swirhalanganyi swo karhi leswi endlaka ku vanhu va xisati va nga tikumi va fikelerile eka ti-level letiya. Xo sungula i timhaka ta ku va vayimani va ha ri vantsongo, va hetelela va va vatswari va ha ri vantsongo. Tinhlayo ti hi komba ku ri vana va xisati kusuka ka malembe ya 15 ku fika ka malembe ya 25 hi vona minkarhi yo tala kuma ku va hetelela va nga yangi mahlweni na xikolo loko hi va pimanyisa na lava ringanaka na vona va xinuna. Na ha ri kwala ka dyondzo ni languse tinhlayo tin'wanyana kuma ku ri na ku fikela kwale henhla loko se swi fika ka academic a hi va voni kahle. A ni languse tinhlayo ni kuma ku ri laha Afrika-Dzonga hina ku ringana kumbe 4,000 ya tiprofesa mara loko hi langutile ka tiprofesa leta ta 4,000 it's ko va 520 something ba xisati and loko tlhela u languta kambe u kuma ku ri va xisati va vantima vo va 40 something mi nga yi vona nambara ya kona ku ri yi hambane ku fika kwini.
loko hi tlhela hi languta hi kuma ku ri a hi va voni a ti-boardroom vanhu va xisati a hi va voni ka ti-construction a hi va voni ka ti-positions ta ti-management kumbe ti-position leti ti nga na vulawuri lebyikulu le henhla a hi va voni loko hi langutisa ka timhaka ta mining hi langutisa ka timhaka ta swa vurimi hi langutisa kun'wana na kun'wana vanhu va xisati a hi va voni na loko vo tshika va kumeka ka ti-position ta ku fana na teto u kuma ku ri va le hansi va le ka mintirho ya le hansi leyi endla ku ri va hola mali leyi ntsanana ka ha ri na xiphiqo loko ku ta timhaka ta miholo Afrika-Dzonga vanhu va xisati va hola ni nga ku 30% less kumbe ehansi loko hi va pimanisa na vanhu va xinuna so hikokwalaho ni ku ha ri na xiphiqo swinene loko swi ta ka timhaka ta le mintirhweni na timhaka ta miholo xin'wana hi nga xi langutisa lexi xi vonaka ku ri a hi se fikelela ka timhaka ta ku ringana i timhaka ta mfanelo ya swa rihanyo ra mbeleko na swa masangu leswi hi xilungu ku nga sexual and reproductive health rights u kuma ku ri vanhu va xisati ku fika sweswi a va se va na vutihlamuleri bya kahle loko swi ta eka mimiri ya vona loko swi fika ka timhaka ta masangu ka ku tinghenisa ka timhaka ta masangu kumbe va nga tinghenisi ka timhaka ta ku veleka ta ku va na vana ta timhaka ta ku fikela ti-contraceptives kumbe swilo leswi swi endlaka ku ri va kota ku hanya kahle tanihi vanhu va xisati loko swi ta ka rihanyo ra mbeleko xin'wana loko hi langutile hi kume ku ri loko ha langutisa ka timhaka ta ikhonomi ngopfungopfu vanhu va xisati a va se fikelela ku ri va nga va na vulawuri kumbe va nga fikelela ku ri va va na vun'winyi eka ikhonomi timhaka ta vun'winyi bya misava ka ha ri xiphiqo vanhu va xisati a va tikumi va kha va owna kumbe va tikuma va vinyi va misava laha va nga endlaku mabindzu kumbe swin'wanyana hi yona loko hi langutisa timhaka ta ti-property u kuma ku vanhu va xisati na sweswi a va se swi kota ku nghenelela hi langutisa timhaka ta kun'wana na kun'wanyana loko hi langutisa hi kuma ku vanhu va xisati va ha salele ndzhaku ve ku na leswiya swa ku loko munhu a fika police station a fana a veka nandzu va hi hleka kumbe hi khoma hi tingana hi hexe ku vula leswaku hi nga ha veka nandzu kumbexana i ndlela leyi hi khomisiwaka xiswona loko hi fika police station na ku tlhela futhi hi nyumisiwa hi leswi hi khomisiwaka xiswona hi hetelela hi teka xiboho xa ku leswaku hi va mfanato hi nga ha vulavuli hi swona kumbexana kumbe general va nga yi tlhantlha ku olova mhaka leyi hi twisisa ku ri na kahlekahle hi endlisa ku yini general loko hi fika police station kahlekahle maendlelo lama ya fanele ka swa ku ri hi ma landzelela hi wahi ti-police station hinkwato ti na ndhawu leyi hi ti vitaku ti-victim support center laha loko munhu a lava ku vulavula swilo leswi swa xihundla swa ku fana na madzolonga lomu mitini or a pfinyiwini va yisiwa kona va ya pfula case va ta ku teka va ku yisa le ya pfula case na vatatana ha va kombela ku va koho vavasati lava baku vavanuna swinene ko tala mara va nyuma va chava va voni nga ku swi ehlisa vununa bya vona ni vona swi antswa vatatana ku miya na n'we mi ya pfula tikhesi ha khoma vavasati lava ku ba vavanuna hi ta va khoma vavasati lava hi ya va pfalela kumbe na voho loko mi lava ku endla protection order hi ta mi advise ku mi ya ka magistrate mi vuya na phepha leriya ra protection order hi ya va sayinisa loko va sayinisiwini loko vo tlhava makala hi mpamu ku ana bele ra vavasati lera ku la ku qala ku i va ba va tata ku pota wa ta na we i ta pfula case ku munhu loya leswiya a nga sayina ku a nge endli i ni be hi mpamu se ivi hi ta pfula case hi ta nkhoma leswiya swa ku maphorisa va hleka a police station a ku ri swilo swa khale maphorisa ya sweswi va dyondzisiwini mhaka ti-domestic violence na ti-gender based violence a va ha hleki va ta mi pfulela case ivi mhani loyi a khomiwa loko mo tshika mi hlangane na swona loko mo fika a police station mi hlamusela mu ku n'wansati i ni bini va sungula ku mbutisela kwala i ku beka yini i pfimbe kwini swi fika laha iza ku nyuma vanhu van'wanyana lava nga kwala va xondzolota ho suka ya office ya station commander a switichini hinkwaswo ti-police station hinkwato ku na mfungho laha minyangweni ku tsariwini ti-office ku leyi ya yini fambi ya hlamusela station commander va ta kota ku teka stepe swa ku lunghisa phorisa rero a swi fanelangi munhu a hlekiwa hi ku loko n'wanuna a hlekiwa police station loko a suka laha se i va
a hlundzuke davula leswi a nga suka na swo kaya loko a tlhela i ya susa ku hlundzuka loko a nga kuma police station ka n'wansati ya loyi a nga n'wi bakaya. Se a hi swi lunghiseni hi ripota loko ku ve va kona maphorisa lama va ndlaku sweswe, a hi ripoteni vavasati lava va mi baku, a hi ripoteni vavasati lava mi rhuketelaku. Na n'we va ka mhani ni vurini ku a hi ripoteni hinkwenu swi kota ku lunghisiwa. Na le ka social worker maya loko ku ve a swi sikula ngopfu va ta swi kota ku mi vulavurisa, va mi hlohlotela, va mi komba ku mi fanele mi hanyisa ku yini. N'wansati a nga biwi hi nhonga. Timhangu ta ku xanisana xikarhi ka vana va xikolo hi voxe, bullying, swi tikomba ku ri mhaka leyi na yona yi ndlandlamukaka siku na siku. Because loko u vona masiku lama DJ Brian u sungula ku vona ti-case leti ti ya ku henhla ta bullying. Vana va bullying va sungulisa sweswo. U na anger, nobody a nghenela ka xiyimo xa yena, a ku na munhu loyi a lava ku swi tiva ku ri ku humelela yini yena. That anger i fanele ya kuma ndlela ya ku either ya ku huma ka n'wana kuloni xikolweni, once a ku just for something small, ye una something big leyi a fanele a yi humesa ka yena, u ba n'wana loyi se ku sungula timhaka. At the end of the day n'wana loyi i victim ya gender based violence akaya, futhi u ta va victim ya ku where you are abusing other learners. Kasi kuna something lexi xi puxaka n'wana loyi a ku fanele ku ngheneleriwa a xikarhi ka situation na yena ku understand a kota ku pfuniwa, because a hi issue yin'wana na yin'wana leyi fanele ku ri yi ngheneleriwa maphorisa va khomba munhu a ya tshama jele. Yin'wana yo lava ku ri munhu a provide-iwa counseling ku ri vona swilo leswi swa humelela, a sungula ku humelela namuntlha i khale the parents va kha va lwa, but this time where u fanele u yi assista tani ri ti-social workers na maphorisa ku ri mhaka leyi yi fika mahetelelweni na wena u kota ku vona vutomi bya wena. So na ti-role players to tala leti i fanele ku ri i swi tiva. By the way kun'wana u kuma ku DJ Brian u kereke, DJ Brown wa nyikela kerekeni, u nyikela ngopfu buddies and abuser. Vafundisi va chava ku nghenelela just because munhu loyi u na role ya important ngopfu leyi a yi tlanga ku kerekeni, and once wo n'wi byela u ta kwata a sungula ku nga yi nyiki mali. So once tikereke ti sungula ku habara the abusers hi nge hi wini. So loko u chavele kerekeni na kerekeni na kona nuna wona va n'wi veka le henhla le, a swa ha ku nyiki that opportunity ya ku ya ka mfundisi u ri nuna loyi wa neighbor, nuna loyi a nga nyiki mali, u ta mali la kerekeni mara kaya ha yi dyi nchumu. So those are the things that so once pastors va nga swi koti ku ri we are breaking the silence, whether wa nyikela nuna wa xikwembu or a wu nyikeli, mhaka i ku loko munhu a ta kerekeni i fanele a hlangana na xikwembu a cinca vutomi, a swi tiva ku ri ntirho wa mina i ku hlayisa nsati na vana va mina, not ku va abuse. So once i nga break that wall, swi ta tika ngopfu ku ri hi wina mhaka leyi ya gender based violence. Na ku hava dyondzisa vamanani ku ko tala i kuma manana swi endleka swilo leswi a nga yi a ya ripota hi mhaka ya ku yehe a nga tirhi, n'wanuna loyi wa tirha hi ya n'wi sapotaku, kumbe a nga ripoti mhaka ya ku vanghani va ta ku yini. Se ha va hlamusela vamanana ku timhaka ta ku vanghani va ta ku yini kumbe va ka n'wina va ta ku yini a va yiminyana, hi ku i ta ku dlaya munhu luya, ene swi swa vuchava swo ku va ta ku yini va swi vula se i lovini, vutomi bya we byi lovini. Rirhandzu loko munhu a ku rhandza a nga fanelanga a tlakusa xandla. Loko ku ri na swin'wana mi hambanaku hi swona a vuli, mi tshama hansi mi vulavurisana mi kota ku lunghisa matlhelo hinkwawo. Loko wo yimela ku munhu a ku ba, siku rin'wana ta ku ba hi xin'wana lexi xi nga ta heta vutomi bya wena. Se vamanana a hi tshikeni ku tiyisela hi karhi hi biwa, mara loko se swi fika laha munhu a tlakusaka voko a swi tiyiseleki. Loko se swi fika laha munhu a tsandzekaku ku tshunelela ku hela nkarhi wo leha, wa swi vona ku laha a ka ha ri na vukati, hi swo swi vangaku madzolonga emitini. A swi lunghisiwi, loko swi tsandza huma mhani i ta va kuma van'wanyani va nga ta ku rhandza, va ku nyika timfanelo hinkwato ku nga timfanelo ta rirhandzu, timfanelo ta ku tshunelela, mi hleka swin'we na nuna loyi a hlayisa na vana va wena. I'm telling you, mhaka leyi a yi fani na mhaka yin'wana na yin'wana until wehe u vula ku ri ni twa ku vava. You know, I must appreciate ku na vanhu lava ya ku mahlweni va yi fonela DJ Brian va ku I might not have
maybe grad ya ku graph ya ku ni kota ku fonela social worker mara I felt MEC ni fonela wena already a stiva le office ni ku ri once munhu a fona ku kuna mhaka so hina hi nyika ti social workers va ta landzelelana kahle hi nyika district manager a kota ku landzelela kahle we update vanhu va ku fana na valavo ku at least wa kombisa ku na yi vona mhaka leyi mara ni nge yi mahlweni ni miyela ni hleketa ku ri hi nkarhi wa ku se ni vulavula ku ri I think my friend I think mngana wa mina colleague ya mina u need help anga vulavuli. Let me tell you something leswi fanele ku swi tiva munhu wa ku va abused u tika ngopfu DJ Brian wa tika sometimes lose a battle and I must tell you lose a battle because munhu a vavisiwini a kha a koka nenge a fika a ya maphoriseni a nga yi byeli the social worker di busy na case ya yena maphorisa va tirhi ntirho va teka na tivhene va tsutsumisa nuna ya yena a fika ka magistrate a ri ni withdraw case mina na nuna wa mina ha rhandzana hi ta yi lunghisa mhaka ya hina kaya let me tell you vo tala va ku lunghisa mhaka kaya i va lahlekile because a va hleketa ku ri munhu u ta endla u ta change swi tikomba onge leyi ndlopfu i ya hina hinkwerhu eku hetelela ka siku onge hi nga yi hlula ntsena loko hi khomisana hi tlhela futhi cinca matikhomelo ya hina kambe mhaka leyi fanele hi languta madyambu lawa hi nga se ku pfaleni i ku va hi tivutisa ku ri na a xana vumundzuku bya n'wana wa nhwanyana byi yimise ku yini etikweni ra Afrika-Dzonga ni nga ku ina vanhu va xisati vumundzuku bya vona eAfrika-Dzonga byi na laha byi tikomba ku byi ya kona loko hi langutisile hi kume ku ri mfumo wa hina wu kume ku ri ku na mintlhontlho kumbe ku na ti-gaps eka milawu ya hina leyi yi tirhanaka na timhaka ta madzolonga ya rimbewu na timhaka ta ku ka hi nga ringani kwala ku heleni ka lembe ra 2020 va te na ni nga ku proposal ya ku cinca nawu lowa wa Domestic Violence Act liya ya 1998 leswi swi wa nyika ka process ya ku amendiwa kumbe ku cinciwa kumbe ku nghenisiwa swilo swin'wana leswi a swi nga ri kona loko hi langutile hi kume ku ri yi ta va na ntikelo kumbe yi ta swi kota ku fikelela laha a yi nga fikeleli kona laha a ku ri na ti-gaps na swin'wana na swin'wanyana hi ku va tshame hansi va swi vona va langutisa va kuma ku ri ku na swin'wana a yi nga swi coverangi kumbe a yi nga swi langutisi hi ndlela liya ya kona xin'wanyani un'wana nawu wu nga cinca ku nga ri khale i nawu lowa va wu vitanaka ku ri wa ti-Sexual Offences Act kumbe lowa wu delanaka na timhaka ta milandu ya swa masangu na wona wu amendiwile ku nga ri khale ngopfu laha na wona hi nga langutisa hi kuma ku ri wu pfale ti-gaps leti a ti ri kona eka nawu wa hina xin'wanyana futhi lexi hi nga xi langutisa hi vona ku ri xi tikomba nga ku swi hi nyika ku tshemba eka vanhu va xisati ku ya emahlweni mi ta tsundzuka ku ri aku sunguleni milandu ya timhaka ta rimbewu a yi sengiwa ku fana na nandu wun'wana na wun'wana loko ku ri nandu wa ku dlaya a ku ri nandu wa ku dlaya hinkwawo loko ku ri nandu wa ku vavisa a ko va assault va yi teka ku fana na assault yin'wana na yin'wana mara hi kume ku recently va endle ku ri milandu ya madzolonga ya rimbewu yi sengiwa hi ndlela ya yona yi sengiwa yi hambanyisiwile na milandu leyin'wana ya madzolonga laman'wanyana ku ri yi ta kota ku kuma attention leyi yi nga yi fanela xin'wanyana lexi hi vonaka ku ri ku na ku cincanyana i ku ri timhaka ta ku dyondzisa vanhu timhaka ta ku ringana tikume ni nga ku tikume hlonipho wa le henhla kumbe tikume ni nga ku attention leyikulu ni vona ku ri vanhu vo tala ti-organization to tala leti nga kona va sungurile ku dyondzisa vanhu hi timhaka ta ku ringana ku dyondzisa vanhu timhaka ta ku hloniphana ku dyondzisa vanhu hi timhaka ta ku biha ka madzolonga ya rimbewu loko swi ta eka timhaka ta mintirho hi le ku ringeteni ku ri milawu leyi fambelanaka na ku ringana emintirhweni kumbe milawu leyi fambelanaka na ku ringana kun'wana na kun'wana ka vanhu va xisati na vanhu va xinuna vanhu a va yi tekeri enhlokweni vathori a va yi tekeri enhlokweni vathori a va landzeleli milawu leyiwani ku ri a ku heteleni hi ta kuma ku ri vanhu va kota ku fikela ku ringana hi tlhele hi kuma ku ri loko vanhu vo sukela mikhuva kumbe ho ringeta ku tsivula timintsu letiya leta ni nga se ni nga vulavula hi tona eku sunguleni ku ri ku na timhaka ta ku va hi va na ti-gender stereotypes to karhi ta ku ri munhu wa xisati hi n'wi teka ku ri a nga na timfanelo to ringana ta munhu wa xinuna kumbe a nga fanelangi ku fikelela swilo swin'wanyana hi va teka ku ri kumbexani ko va ni nga ku ti-second class citizens ta kwala Afrika-Dzonga loko ho kota ku tsuvula timintsu letiya hi kota ku papalata timhaka letiya ni vona nga ku hi nga swi kota ku fikelela
ntiyiso i ku ri swa ha ri kona leswi swi nga ku humeleleni leswi hi faneleke ku lwisana na swona ku ri hi kota ku fikela ku ringana loko loko hi ri kona mintirhweni kumbe hi ri kona kun'wana na kun'wana hi vona swilo swi nga fambi kahle a hi humeleni handle hi vulavula hi swona hi ku loko hi nga vuli nchumu loko hi nga ringeti ku lunghisa swiphiqo hi minkarhi leyi ya hina hi hanyaka yona ni vona ingaku a hi le ku lunghiseni ka nchumu eka kumbe rixaka kumbe ka vana lava taku hi le ndzhaku ka hina va ha ta swi kumisa sweswiya swa ha tshamisi leswiya milawu mara yi ri kona hinkwayo ya ku va sirhelela milawu yi ri kona hinkwayo ya ku ri va kota ku yisa emahlweni vuswikoti bya vona nge tlheleni ndako hi ta mahlweni hi kha hi lwa na mhaka leyi ya gender based violence ni kombisa DJ Brand ku ri ku na lava va yi twaka loko hi vulavula va komba ku message wa fika ene i ta mahlweni hi kha hi make sure ku ri ha va encourage ku ri humelani handle mi vulavula i ta kota ku mi pfuna i hlangana na n'wina on the way mi ta swi tsundzuka ku as department hina ti-centers leti ti vitanaka ti-VEP centers victim empowerment centers loko se u biwini u nga ha lavi ku ya kaya or until he arresta perpetrator u swi twisa ku ri a wu safe a ku teka because hinkwato ka tona ti le ka police station u kota ku tshama laya until perpetrator ya wena whether i nuna or insati a khomiwa i ta swi twisisa ku at least u safe u protected u nga swi kota ku ya kaya so i ntirho wa hina as social development hi kha hi tirhisana na SAPS ku make sure ku va u ri protected that time u kha u reporta case because indeed loko u reporta case u tlhela u ya kaya u tlela kaya a wu swi tivi a nga se khomiwa nga vuya vusiku a ta ku dlaya a dlaya na vanhu leswi swi lavaka ku vanhu a va humele handle break the silence whether i colleague ya wena whether i n'wana wa ka wena i sister wa ka wena i buti wa ka wena u biwa nsati break the silence xin'wana lexi va nga xi endlaka i ku simeka leswi hi swi vitanaka ku ri i ti-mens forum eka muganga ya ka vona kumbe minhlangano ya vanhu va xinuna leyi katsanaka na ti-boys clubs kwalaha ka muganga wa ka vona ku ri loko va tshamile va vulavurisana na vanhu va xinuna na vana va vafana hi swiphiqo kumbe mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona tanihi vavanuna leyi va tsandzekaka ku hundza eka yona hi ku mi kuma minkarhi yo tala kwalaya ka ti-clubs letiya kumbe kwalaya ka minhlangano yeleya hi kona va vulavurisanaku na vanhu va xinuna va kota ku va kurisa ku ri loko u ri munhu wa xinuna a swi vuli ku ri loko u na swiphiqo a wu rili hi ku minkarhi yo tala hi kume ku ri ku na ti-gender stereotypes ta ku tala laha loko hi kurisa munhu wa xinuna hi n'wi byela ku ri munhu wa xinuna u fanele a va strong munhu wa xinuna a nga fanelangi a rila munhu wa xinuna a ku heteleni va hetela va developa leswi hi swi vitanaka ku ri i ti-toxic masculinity hi xilungu u kuma ku ri u lava ku va na vun'winyi ehenhla ka munhu wa xisati u lava ku va na vulavuri byo karhi ehenhla ka munhu wa xisati hi ku leswi a nga kurisiwa swona ku ri yena u fanele a va na matimba ehenhla ka munhu wa xisati so i timhaka leti loko hi tshamile na vana va xinuna na vavanuna van'wanyana hi fanele ku vulavula hi tona ku ri a ku hoxekangi nchumu ku ri munhu wa xinuna a titwa a ri weak kumbe a titwa a tsanile i munhu na yena u na emotions wa fanele ku va a tikuma ka siku rin'wana a va weak hi kombisana ku ri a ku hoxekangi nchumu ku ri munhu wa xinuna siku rin'wana a tikuma a nga fikelelangi kumbe a nga ri na swona leswi a swi lavaka vuton'wini a swi vuli ku ri i n'wanuna wo ka a nga helelangi kumbe ku na swin'wana swi nga hoxeka hi yena hi kombisana timhaka ta ku ri yes hi le ka minkarhi yi cincile a swi hoxekangi ku va munhu wa xisati a kuma kumbe a hola miholo ya ku hundza munhu wa xinuna i vutomi so makuriselo kumbe ti-gender stereotypes leti hi ti tirhisaka loko hi kurisa vana va xinuna hi tona ti endlaka ku ri a ku heteleleni loko a nga ha swi koti ku va na control kumbe a nga ha swi koti ku va in charge kumbe a nga ha swi koti ku va na matimba kumbe vulawuri ehenhla ka munhu wa xisati u kuma ku u lava ku swi teka hi nkani hi ku va munhu wa xisati a ri empowered kumbe munhu wa xisati a tirha a nghena xikolo nkarhi n'wana a va na mabindzu mo karhi ku na matwiselo lama ku ri swi hundzuka threat kumbe swi hundzuka challenge ka vanhu va xinuna swi challenge ti-traditional roles ta vona ti-social roles ta vona na leswi hi believaka ka swona tanihi vanhu kutani munhu wa xinuna u twa a lava ku swi teka hi nkani ku ri a maintaina kumbe a maintaina position leya ya yena ya ku va munhu wa xinuna xin'wanyana ni nga ku ri loko va twa va ri na swiphiqo a va vulavuli vanhu va xinuna a va sukeli ku va tinyimpfu va nga ri loko va twa va na swiphiqo a va vulavuli va kombela ku pfuniwa ku ri ni tsandzeka ku hundza lani na swiphiqo swa muxaka lowu ku tlula ku lava ku lunghisa swiphiqo sweswo hi ku tirhisa madzolonga ehenhla ka leswi hi nga swi twa eka nongonoko lowu ka madyambu lawa eka nawu wumbiwa ra Afrika-Dzonga swa ha tiyisisiwa leswaku ri ku va na ku sirheleriwa ka munhu wihi kumbe wihi swi nga khathaleki ku ri i wa rimbewu rihi
swi tlhela swi va rivaleni loko swi ta eka mhaka ku ringaringana emintirhweni eka vumbiwa leri. Leswi swi nga bohiwa hi lembe ra 1998. Ku na Domestic Violence Act ya 1998. Nawu lowu wu veka rivaleni ku sirheleriwa eka mhaka ya vaxisati va Afrika-Dzonga. Kumbe i nkarhi nakambe ku vula ku ri hi tlhelela futhi ya hlometela eka leswi nga vuriwa hi Commission ya Timfanelo ta Vanhu hi lembe ra 2017 leswaku ri swa tele leswi faneleke leswaku ri swi langutisiwa loko swi ta eka timhaka ta ku xanisiwa ka vaxisati etikweni rero. Ku na ndzavisiso lowu kombaka leswaku ri vutala va tshemba leswaku ri xiyimo xi tshamisekile sweswi xi nga xiswona. Ivi hala tlhelo rin'wana ku na lava va tshembaka leswaku ri n'wana wa jaha ni wa ntombi va le ka xiyimo xo fana kumbe ku ringana loko swi ta ka timhakeni ta ku va ku ri lavambirhi va kuma dyondzo handle ko languta rimbewu ra vona. Ivi lowo hetelela ntlawa wu tshemba leswaku ri vaxinuna ni vaxisati va nga ha swi kota ku va leswaku va kuma miholo leyi ringanaka handle ko languta mhaka ya rimbewu ra vona. Hambileswi ndzavisiso lowu wu twalaka onge wu na ku tisa ku tshemba, ntiyiso i ku ri ka ha ri na ku pfumaleka ka ku ringana exikarhi ka vaxinuna ni vaxisati etikweni rero. Mi nga ni teka nkarhi lowu hi khensa vuendli bya hina ka madyambu lawa. MEC wa nhluvukiso wa vaaki exifundzeni xa Limpopo, manana NKAKARENG RAKGOALE, hi ba mandla hi vuyelela. Hi khensa na Major General MAGGIE MATHEBULA, bona i Commissioner wa MOPANI District. Hi ba mandla hi vuyelela nakambe Major General. Hi tlhela hi khensa NKHESANI HLEKANI, mudyondzisikulu wa timhaka ta ku ringana eprovinsini ya Limpopo kusuka ka Commission for Gender Equality. Ku hundza hinkwaswo leswi hi ta rhandza ku khensa wena muyingiseri ku va u nyike nkarhi na ndleve ku va u yingiserile ka madyambu lawa, ngopfungopfu na wena u nga yingisela kusuka swiyenge swa mabulu swo hambanahambana. Hi tlhela futhi hi khensa wena muyingiseri u nga yingisela kwala ka xiyanimoya eka madyambu lawa. Khensela vafambisi va xitichi ku va va hi nyike nkarhi leswaku hi ku tisela documentary leyi eka xiyanimoya xa wena ni le ka swiyenge swa mabulu eka madyambu lawa. Khensela RUTH ku va mi hoxa xandla eka timhakeni ta ku va ku ri nongonoko lowu wu va leswi nga xiswona eka madyambu lawa. Kusuka ka mina Mnyamatsi Inqeche eMakolonkontho ku kota hi hlangana nakambe eka documentary yin'wana kwala ka Munghana FM makomba ndlela. Mina ni ku peace, love and happiness xa mina i ku hlayiseka na ku hlonipha na ku sirhelela vaxisati. Munghana FM makomba ndlela.